Ondrai bantaulana dari kawitin rawit mampu kita neupenai ban sansal mayangnya nangkupurkan. Nan silakan mor mesti aku wirem. O ipak main kong kutun kaya kiti masan wet kelo erpijun ngena mun sarawi. Po situ penai kel situ ay lolokonga ye kom megun tutre anso korus. Anso wote sebilu dong kemarin kaunso kemau Jesus Krais. Sali kiti setan yang nama suat kan korus. Sudah am tadakun jesmu patakwet pang poita setan. Pagka lusen ni lopo pare kit samalaro ko ambil lulus te kokolate. Kemarin kaunso kemau Jesus Krais ipak membukat korus. Amen. Ada orang kawit masa ni orlap, masa ni Krais, Pahn, Ketin, Pwurodo. Krais, Pahn, Ketin, Pwurodo. Menda makdail, sudah kami lele, apa bang Pwurodo? Pepeni makatin masa ni. Ada orang wat bangsa orang book, and Yohanes the bukan son, raut isak payu, irajigeu lel payu, son isak payu, irajigeu lel payu makasaya. Jesus Ketin masa ni yung rail. Kumal tering sinsuoto patro kumal poson koto bil poson ye. Pero toto mien anten pesen semei. Masote isripanin dayong kumal may pan kolao kau na petang kumal 2 mile. Ilaw kolao kau na petang 2 mile. Yapang Pwurodo o kare kumal tong ye. Po kumal el miwasame ikin miye. O kumail ese ya tuan amail ban kolang wasame ko kolang ye. Mon Krais ketketalanan lang masan yang sabel me warang kau. Masan wat katikin ong armas korus mabang Pwurodo way railare. Ong atay ray me puson lai. Pupuk saro masan me miye me ban lekteklanan lenks niye. Pinwe suto yang inowet. Ong atay ray me puson lamarin kau Jesus Christ me masan yang ray me tene. Ibang wala ko nung tato mail bang Pwurodo alik mail. Why kumain lang rey bukas sabi mamimiyak kumain mimiye. Eri yatuan Pwurodo wot abang wiyawi. Yang mo Pwurodo wot abang wiyawi. Kayo bang Pwurodo tuwot liberabamen. Pwurodo and Krais abang tuwot abang kabur yang magitawasa. Nan Revelation da bukan kau diar laut isak puno juga isak limau ko siya. Kumain masan pa ipan ko to tuwot liberabamen. Met pai mekin pepet o masamasan o kinapali lugukan po enter kin kiliso kokosilyon namanekla mon aramas. Met pumail masan po ipan koto tuwete librapamen. Met pai mekin pepet o masamasan. Wag met pai mekilang lang ata Krais o kilang seli. Kilang lang ata nang pagani pro ko siya kumail ututial Krais. Mewiyat tapi peno kamu siap peno mal poson. Magdam perkak selimai nan al tetik mentai kait lole. So te pereng talen tintan selimek. Talen kilikilan lata motai koko way. Penyasa magdam kilikilan seli. Saya mantap berkitai. Macam mawin yau kami milole. Lep-lepen mawin. Kaitikin mawin tu jiu. Lep-lepen mawin kami milole. Saya mas-masan kitail. Pen taper kitail di. Pen sesuatu talen pola dan kota orang kitail yami minan. Tawe orang ye nan len sini. Ibu sama setan metal. Setan sudah pakai koros mobil, mesaikun mobil, kotoran mesaikun te, kamur lakan mobil yuna maurin tip. Setan sudah pakai rail. Kailong ki pagkatawi awitan numuan kot. Kata setan kailong king kitail. So taksin pakai kis imen nanti ite a mission men nanti yang enwai kitail larre euran. Erdene. Dalam pepeto masang-masang, dalam kilikilang lang ada Krais, o kinapali ya liko kan, ya liko magdalan ki. Puksara masing magdalan liko kita Krais. Dalam likilikawi liko magdalan kita magdalan te kiliso, yaman kiliso deep. Jadi kita deep, o kita waka pa siya mo na masuk dahil namin naklam mo na maskan. Yawa sa mga namin naklam mo ni running katik labalaben ko ta mo yaw yung dahil. Karena kedalanan dalam pepet mas-masang lo likawi liko magdalikawi tari account Jesus Christ. Ima kanan Efesus 5 ri siya po en Ketin kasaliyang pain i momocho melingan
Makalagel min sodeksin maite murang kisre te megot. I kapan na nagtadan liklikaw yata liko. O masa-masa ano kirkilan lang ito Jesus po ki. Abang ketong momotso yo me lingan makalagel min sodeksin maite murang kisre te megot samin. Maite murang abang Krais bang purtong saboy momotso me so deep. Me makalagel i momotso me Krais. Man ko kambaw sa duminyata momotso. Kambaw mimurian emenemen kitail. Tuan na tayo memori yang quote, kapag yang kita sa po masa nga. I men tamag tayo ko sa nanewetan lamalam tur amag tayo momotso memori yang quote kapag yang kita sa po masa nga tama yang i. Pues sote rabarbaki eden momotso. Lami momotso rawat men tame. O kit momotso me kayo medal po yet karapekan. Sote momotso me kayo medal. Emenemen kita mo yang momotso en quote. Udah nanti dalam kamu kemakalai kecil. Kilikilang lang kaun Jesus Christ ang syukur po. Abang Pwurodong momotso yo medlingan. Makalagel min sodeksin mai temurang kisre. Temekot samin. I momotso yo Christ bang Pwurodo ale. Meko siya bang Pwurodo ale kumay. Bangkola kon mata tomale bang Pwurodo ale kumay kumale mimo sa miban. Pamimiye. Ari. Nan maturi siya payo silu. Kasi kumain na siya po makaunan penin na iyo. Paano siya anso ta me anso ta anso pa kumain en siya po makaunan penin na iyo paan siya anso te awa me libra men pang kotong prapan na nimwe esotre pan merla po abang bebeto masamasan po libra po de koto wek pesang nimwe. Krais ang masa niya man. Pwurodo tuwa dyan, liberaba men. Sudan sa wong jalan kanyang lasangi. Jadi masa-masan, laka po taban Pwurodo banta, may nirano met. Maso pali Pwurodo mo, may nirano met. Kasik Pwurodo and Krais mo taban na ano yung. May lang, magitin ng samba, ran pukat, kasi yung Krais kanya Pwurodo. Krais matin, yung mabang lang sombo ka dapat, huyawi. Lek, raring shop, may lang, kilala ni imun rani, suma may pukan may siya. Pestilence, soma, mesote, winnie. Imerenda pestilence. COVID-19, soma, mesote, winnie. O niyan sa may COVID-19 para daw inda tambang mo rin met. Pay iwewa kang puksaro masa ni mabanton torala. Ranto Europe ten biltiarta sumayo nan Africa, bil todong nan Europe nan England o bil Kamila may bilmier na Amerika may kusiya. Monkeypox. So, sumawat miya main kot labalap. Yakap, manaki, monkeypox. Ito siyang pox riya magdano, chickenpox o smallpox. Second chickenpox will Bombay. Smallpox may lele Bombay. Magdanda, kilitop. Chickenpox. We are sumayo me inenen torsang smallpox we are sumayo me inenen torsang chickenpox. At abang mo rin pil monkeypox. Kaya kasi ko indame abang mga lapo so abang kuko to suma abang dan tintir lapo ye kuko pinda masin ko me Krais Ketin uya. Suma abang rekla pestilence suma masiro wuniekan. Kita ni mun ran man ko o kita na nagdadan masa-masan. Der kelensang kauno. Pagdal depan tuwa armas men mesudo tek mo liberap ko to perbasa nga tipsugan. Maglang somprap men yamang porto no moteka punen perapa. Terus pandang yang tadi bang pur ibang ko to prap no men bonget. Kono bata. So raban kapur yang mo ing tala le bang ko prap. To the Krais ni abang katung pur taban to the zone prap men. Kata tanya tali mos-mosan ran korus. Pudal depan miss. Bilang Kokola niya ten momotso sa bang kamauru kala. Anki relationship bang kot bang kamauru kala. Ewang Krais. Yang mana man ewang Krais. Taban na kali nipsapal. Kasmo yung inatal more. Dami more ki more and Krais. Todo armas mayan san saro rambo kada rapun. Do jang tanim saro purlang aray more and mas. Mela me rese Krais. Ma resudara re inta namong ray kami.
Yes, me Christ biasa pun quote. Arab sudah maurki. So what? Mautang mele me kjale se Christ. Kita bantang maurki a maur. Pokata ma lobu itaw ni ito. Usaron masa ni yung child. Keriau. Abang Pwurodo ngade sabol mekan mas. Pwurodo wet pan ong ngade sabol mekan. Keyon Pwurodo. Kita bang kilang. Pemie yas keyo yas keriau. Yas keyo me mamasa ni abang Pwurodo irai me mela rekan mas. Irai me poson rai mela muri me maurkan. Ambanale irai. Nan Tesalonik keyo laut payo rejuk esak penolel esak isu kosaya. Pengilen ruas eu pang wiawi. Ye ngilen tonleng laba men, ngilen sabo men kot sowi ban peito, eri. Pen kauno ampan ketito san nanleng, iralkan memelar, nanar poson Krais repan sa tamas. Eso ko siya, iralkan memelar korsinda. Iralkan memelar ni iray poson Krais. So lang memelar kan repan sa tamas. Eso ko siya, amur, kitay koros mememor ni anso, apang patueng rail o yang, pagpagtalan ng tapangkan, Puen tuang kauno nan wewe o ituan med raiban yang kauno kukulat lang. Krais sudah sukti pun samba. Aba nakar sabul mekan mela maskan o memorkan reban tuanan. Nan wewe pambile wadak. Amur kita koros memor ni anso ambang pateng rai lo yang pok tala pun tepangkan puen tuang kauno nan wewe. Pwurodo keriau memesenar mas kurus pangkilang abang sok pun dan Jerusalem. He memesen kurus pangkilang that's the second coming. Pwurodo keriau in Christ. Pwurodo keriau ngete sabu memela na rai pusoni ngete rai mememor. Tambang yawe. Marriage supper of the Lamb pang yawe nanlang. Niyan sa rapture pang yawe. Rapture wagi oresang. Armasinta. So the rapture sa mele boy sin jindang puksarawi. Ap naurin lo kaya wad minang puksarawi. Oresang. Ni Krais aban ketto. Ket kisan sabul mekan magdalap yung water. Laban kota lan lang o tolanan kamantip en all kamot about. Isme pot in Krais. Isme wiya li kamot in Krais. Maglamiye mekung kukusilip patpatame. Kotsam ngayon sarawi. O li yemen li meadang ki lien nan leng mia me wiya sa libadaka bombe isme wiya dan li kamo den Christ isa po mumutso mabang keto ale Israel me mela maskan o me memorkan abana rai viral talanan nan leng sombarisu tami ese ke me sombarisu nan tanye le laut wa ri su ko siame All men bang parta samba mereka kukulani, ansau keren. All mereka tanki anti-Christ. All mebanung Christ. Teno all menet pan huya ino tengah wong armas kay erenson parisu. Ya ino tengah wet. Ong is armas ong mensu sakan. Ima bang huya yang armas pukat ino weu. Covenant deu. Kirawan sign yala ino wet. O abang kaun kita samba son pada isu. Magilang rawat samba utang reping kita ranane emen armas bangkoto o we are leadering samba. Rasu ko me sombukar ko sinji nang buksarawi. Me ole men bang parta samba me nagi nembe me antan ki mimi ni bueno. Ine nolo na nembe umet. Anti-Christ. Ani ni samba ba na boy bol ki mo inol menet. Koros ima katagdanan na yang rapture. Tanang yang magit me pantuang kau na wewe. Pagdalen pitlasang may nol me po Christ masa ni na namasan. Imay me bang kayo sa kanakan. Sang ni trapin sambawi awi. Lelansu imay yo makayo sa kanan. May nanti Christ. Abang koto pitiya kiti samba melele likam. Nang puksaro masa ni me. Ormanta melele siyang koros mawa. Kampara banda long ral tuwete. Lilisianamen yaban metakinetic ewiaton totala tail ese meserio nekje ni widi tuete sombukat mabil ton totala mesuet kang koros man ton totala tabil ese me atra komo karentur tuan Krais sama sani hari I yasa tau wet
Me solang kan memor, me solang melar kan memor kan. Niya ba yes dawat merinda. Yas kayo. Yas kayo pitre sabol men kot me melar kan. Ura me memor kan. Irai ban yang yas kayo wet. Oi bang mati kong tanan. Nan ya. Nanto sunik kayo. Nanto sunik kayo laut isek limau lima isek kayo lima isek kayo pil ujung ada tame nan Korint kayo laut isek limau kaja nan Tesalonia nan Korint kayo laut isek limau lima isek kayo lima isek kayo ujung ada tame nan Korint nan Tesalonia kayo laut payo dari isek kayo lima isek suku siya nan Korint kayo laut isek limau lima isek kayo lima isek kayo siya Paul me patak me tena kumai rong patak rirwet kau no kasih yang Paul tuan tambang kukoto imenda kumai rong tuan patak rirwet kadang kita korrespan mela ap kita korrespan kiwakla ni anso tegis kos kosi gai rame memor solo memor ni Krais orang Pwurodo o ker sabul me kantene kadang kita korrespan mela ap kita korrespan kiwakla ni anso tegis lima sekali aku saja. Ni marep tayo, ni anso makai muslan so ibang bebok, peningilan so yo memelarakan ampan, yaslang mau muslar kak mela. Tu ujung dah damet tu so ni kayo la isek la payo di isek kuno ko siya isek su ko siya. Dan ni marep tayo, ni anso makai muslan so ibang bebok, peningilan so yo memelarakan ampan, yaslang mau muslar kak mela. Akta ko sa ampan, kiwakla. Kasi may memor ka. Rabang kiwak lang sa kunwar lang, may Krais kita sa nan suso. Iray may yasta, may melama yasta maraban, yas kita war, may Krais yas kita sa nan suso. O may memor kan bang kiwak lang nan waro te. Kasi may utuko inta. Suruka kayang suso ko bayan ko. Utuko inta, toka kilimun, yeyi utuko inta man. Warwat man ko, ekak partit kami yesegi. Di warang ka waray murin niya sa Krais waray mas buhay kru nang wanimo nan pereu o loko kaya apau nang bungaray. Ya. Tene warwat mimini speeden mata. May mimet, ngayon tayo may mimetalim, ang sude pa mimetalim. Iwarwat, me koros, me larang Krais o memor, niya bang keto, panyas kita o bang kiwak lang lole. Hari yas dawat, yas dan kiyawat, me kita na nanti yang tanin yang uya, tanin yang konoti, yas kiyawat. Nadaglan tuan, tame yas kayo at wiyan ng kaudiar laut riisik limaw lang wano ko siya. Revelation laut riisik limaw lang wano ko siya. Ame melar tekan suta laut memelar ame melar tekan suta murta laut parkit topo rail. Yemet kayon yasdan memelar kan. Yasda kayo mayimi yasda kayo mayimi yasda kayo. Erdene ame melar tekan suta murta laut parkit topo rail. Oke, memelalingin Krais. Teman-teman, Krais Pwurodo eker sabul memelar mepusonagan. Parkit murin Krais abang ketu ke sabul mekan. Memelar dekan abang istam, memelalingin Krais kan. Oke, atamen daki parkit. Pwe, ikin lememe. Oh, Jerusalem kap, langkap sampai kap. Meur sautuk. Atamen daki lau parkit panto borail. Lang ni imun parisu me Marriott Supper of the Lamb me kamadibun anol kamu ta popot ya winan lang Krais pang Pwurodo samba pupukan Revelation pupukan kau ti ako sa maban was sapul me kano tron lang nan lang gan yes sapul me bawa irame yat yang yesda yes kayo pang Pwurodo samba tama bang yabang kau ti maunin me kitakinta maunin Armageddon, the maunin Armageddon.
Yabang ketuk kau tim maun wet. Aban. Kau mula mas. Chorus me koton remaun yang wen Israel. Kilang kot inenen pakong Israel. Armas kinta ramukat solar. Ko solar pakong Israel boy. Imen Israel me. Komatala Krais. So pun. Kot inenen pakong serin Israel kan. Makot pakong Israel maun kay rawya koto. When Arab tape isu deliba mo koto maun yang Israel nang kitukuni seksu. When Arab kay wanira to maun kanira. Son pe ngeter kan koto maun yang Israel kalu Israel. Ranto wono remaun gi. Pagita. Pagi kot ye yang Israel. Kot serba mano kay la sabul me serin Israel kan. Koko late. A Krais pe I me kayo pakong sabul me mumotso. Me keto kakareti intau ki sabul me mumotso kan. Kot pil pakong mumotso. Ye I men sus me puksar masani. We have the apple of God's eye. The apple of God's eye. Apelin ng pormesen God. Men sus. Irami yung apelin ng pormesen God. We chorus me uyu yung Israel o mama yung Israel. Iray sasay ng pormesen God. God euran. Abang komo mula wake at chorus. Manglang. Dan. Isigiya nilaut sili sa kwalu o sili sa tuwaw. Kasi away kayo bang ko dito sa palipawe. Koto pa rin maun yung Israel. May pang kawan pinin way bukat. Yay, when Russia. Lang ram bukat. Russia at bieru yung Israel. Koko paano tang paita main ko? Koko utang pang paita. Kareta, Krais pangket to. Kauti maun in Armageddon. O kawata sa government ng Jerusalem inansud. Sa akin ng Jerusalem kap. Ng Jerusalem inansud pang kawata sa government kison barkit. Even nan nadairang wat ko siya. Irame mera teka sote yang morta lauson barkit do borail. Me mera lagin Krais karabami na rai so. Krais pang kaunta samba kison barkit sabi mo government tamang kaunta samba. So bar kumakin watak nan kada de mering menda. Layon kan ban pimiminuman. Sip kan o layon kan sirba. Nan sombar kito mo. Seri ka bang mutmutong ni poren sinenggan sirba ang ariswari bende. Nan sombar kito mo. Nan mo yan Krais. Murin sombar kit. Raglan niya skeriyaw. Nan revelation relaut Ezekiel lele klimao ko siya. Yap kilangata labalan mol pote o imekin ketiket pewe samba o nan lang tangsang o solami mo silangi. Yampil kilangata memelarakan, melabalabo metikitingkan tuenar umon molo pungkan eri papak pasyang o pileu pu papak pasyang ipuken mememorkan. Memelarakan eri pakating kita megan maintingnan pungko tuenar wiwiyakan. Kilang niatay ko to rin Krais o kosumo yung inantral mo. Ayon sa water, intran Krais may kakarin ni lobo. Udesan ti patay chorus. Kot, masan di po tayo, masan ni intaw. Susiksin tip kasi masan ni rerebugi. Poson, totoo mo tayo yung Krais. A chorus, may sudo kasamo yung Krais na ral mo. Yang yangin kot, tampan lalong ral yoran. Armas kinta. Kakakisig nom seri. Kawanta so. Antu te pilkot. Ko bisu kak isik sabol mengan. Maingo. Nang buksaro masin kami. Miye sabol men kot o miye nen setan. Miye limbakon kot o miye engyangin kot. Limbakon kot mensas long tani lobo niya katin katato Krais. When komat kila ti patay kan kot. I limbakon met. Kilang kot so katarto. Tolang ang koto komatin kitala. Katarto sabol me yeros. Ibang koto uya todokin ko mauro ni lobo. Ang yangin kot, mimi bon chorus. Mesoto kas mo yung Krais na ral mo. Nang risek siya, matawari kapeta me melarakan, melaw wasa me melarakan pil kapeta, me melarakan me ira kolokol, iral chorus, eri pakate kita tuwa na wiwiyakan. Katik pen deep met mango. Katik pen deep.
Memen memara so rinting nang bukan mememorkan, ambil yang pisikin nila na len kisiniyo. Armas kita so hell, nan katete, nan bukan revelation ko siya, epil memen memara so rinting nang bukan mememorkan, memekomorlakan, ambil yang pisikin nila na len kisiniyo. Mielen kisiniyo main ko. Masin ko masin yung taya. Kating pen ngay mepensyon ko to patakip met. So, masin ko kasi yung taya miye. Ang yangin ko pan lelong koros euran mesuik sa we account Jesus Christ. Rimen kair kila. Patakpo di rawat. Kom ono betar, homi mor, komu yan tuang kauno niya bang portong sapol megan. De kompan so baik katik pen tip o yang dek lanan len sini. Amin yang jalan met met. Komu yamen mayang rong atak potret ranwet. O komu men likur lang maran kaun Jesus Christ. O kasamu yang nanomu mo and wiala am kaun o son komo. Akom itawen kapakap and lukwet. Kalangan yan komu main kaun Jesus. Ikamelele o poson. Totok bakom kachin wiata ni lobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal bakom kakaretier ni lobuo painieta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangkit tip koros me wiayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komo sang ranwat o kokolate solar ayong pengay ap mekoro sumaitong komuyer kalanganin komuy ko'y kamelele me ay tungol at yang injing dinan sapol mo puken komo kalanganin kupuren korusyen hit momotso en Colonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan metungol eniki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo wisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepulupulikan pilikin uyarain anson kautek klok isu ni sauti ni alenukan. Kalanen kupromail korusyen.